Hellolar. Gedirik adədəki tədbirimizə. Sağ olsun Fidan. Buradan yol başa saldı. Yoxsa ki mən itəcəkdim 100%. Bir də giriş etməyə qaldı. Piyaralar və piyaralar ötürük. Onların komandada, her komandada bitsin. Oy. Sen de tutmuşsun. Kalmışam. Qürur verici bir haldır ki, bugün Azərbaycan gəncliyi inkişaf edir və bu inkişafda xüsusi olaraq beyin güclərimizi inkişaf etdirir. Bakın da. Oyun alanları altında. Извините, пару слов Да? на YouTube канал. Ваш YouTube канал. Да. Ну, могу сказать, что сегодня очень важное для нас мероприятие было. И такие влоги, когда снимаются, это очень полезно для будущего пиара таких мероприятий, для более широкой аудитории. Я думаю, получится очень интересно. Первый лайк будет от меня. Əsl TGT nümayəndəsi kimi danışdı. Okey. Спасибо. Aysun. Hello. Bak. Gənclik Mallda, food courtda yer tapmayıb gedirik evə.